Apex News, India, Northeast. Kublai Pibro, Kanigade Apex News dia, ki kubor ban puli di Piba Corridor Marbo. Dengan ni pai shua shekimat ki bakongsan. Kubor ki babnya haba beteng ya ka jing twet ya ki tu ki badon kti ban penyap yu dukhar jong ka echek udel sing sangma ki pulet jong ka west garo hills henen ka singi khat khatwei trek ujemang ladon sakawei pat ka jing shakem hadu sangun hadien ka jing ja balaja haka khandai trek ukla lingkot hadien baki dukhar jong ka echek ki lalej banjuro bat khangno ya ka stone quarry ka balong bian henry kila sha thombor haka kenhun kirunal Kathan barok away, kaladon haka jing kuslay, bat ka jing e kabajur, namar ka jing ma jong ka jing ya pair jat benrio, da ka jing le kloy jong ki pulit district. Kabapenlong ya ka jing kem ya laingut ki brio, ki balasya keno, bat da kabapenlong ya ki jing ya lang, ban penyesuk hatura, pulbari, bat raja bala, lala ban te lakam ya ka jing long jingman. Umendri katanat puli puthi, ula kemen rimboy, haka sengi ningkong, ula ong, baka sorkar, kanang penbun ya ki jingdon ki boys stem na kabenta ki khana school hakis nam banwan ulaong bakani kan syong hadu kanu custom kan pinshisha bakalong kabayarap henry ka Meghalaya Transport Corporation MTC kalarai ban pinsenge no ya ki bus school ki balarem da ki post nam nadu ka shitarek uyayong ngimpat pet banya balay ka MTC kala sange ya ka jing shakri Tal hadu bangatip ya kadaw ulaong bakalong ka bae yanga ban ay kanu ka jing kentho kat ba udang jubab iki jing kali halor ka rai jong ka MTC kabala pen kuslai ki kemi ki kpa shaphang ka jing la ban siu ba jing shania jong ki we pat kilat ki jingket kenthop iki bastam pat ki jing shakri shimet ठीक है मैं किसी को मैसेज किया भी निकल रहा है not decided anything on this, and we have not seen the report also that why the MTC have stopped. So until and unless I know the reason, it is very difficult for me to comment on that. But having said that, we have seen that the government is encouraging the carpooling for the student so that it will solve the traffic congestion. More importantly, it will help the student community, and I'm very grateful to Honorable Chief Minister. 2 years back, he have launched this STEM bus, which is quite helpful. I'm sure that the government will increase the availability. I'm sure the government have the proper plan to tackle this decision of MTC. See, as I said, that it is the duty of the government. The government is for the public, and we will see if the STEM bus is very helpful, and I know it is very helpful. The government will surely will increase their numbers in the years and months to come. Thank you. Haba ulakan tho halor ka jinglong hanehu Urumboy uloong baka school ba kalatrekam kumba kadon haka autopilot mode. Namar kadang trekam klem don u vice chancellor lapalat South Pasni. Ulapan pau yakani hadien basaw tali ki NGO nanehu kila pentep bat ay jingtep
sha umentri katanat puli puthi shapang ka jinglong jingman hanehu ulas ngau baka nehu kala long kabadon ka jingyap hair nadu ba u vc ulami no naga jaka puli ka skul ba ka day ban tray kam bat kisamla puli kim day ban shakta ha kanu ka rukam ulaong umentri bat ula pen pauru ya kani ka jinglong ka jingpen ya ka jingpen bana yaki result bat ki jingsiu tulam. Number 2, that even without VC, within the statute of NEHU, the NEHU is guided by the statute, can always find the acting VC in absence of the regular VC. But this, as I said, if there is no VC, the Pro-VC will take over. But now the Pro-VC, as where they make me understand that is not willing to come to Shillong to take over as acting. So what is the solution? The solution is that the NEHU statute don't have the power to appoint the acting authority. They have the power only if the present incumbent who is not willing to come Shillong resign from the post of VC as Professor Umdar resigned, then only the senior most professor could take over from NEHU. So these are the things which within the NEHU itself, leave aside what the ministry. So we, the state government, Honorable Chief Minister, have tried to impress with the government of India that the permanent solution could be resolved. So we have to tackle two issues. One is the present context and one is the permanent solution. So that everybody is could see it. As I said, I don't know who is running the NEHU. Now it is autopilot, so to say. So, but you know, without the person who will run, how the different program, how the academic calendar, and how everything could be settled, we need to arrive. The earlier is the best. Thank you. UMP Katura, usaleng sangma hakasngi ningkong ula kinthojur yaka sarkar jala namar bala ailat batsha ikikambian banroy hapo ka jinge I jongka ula penpau yaka ni ka jingkren haka jinge de bat ka jingja badang shen hakaba udkhat ka echik udel seng sangma ula sha penyap haka jingja ka bayade bat ka jingpen mi yaki jakati mau pian hagaro hits ka jingyakan at haka san perthei kalami hadin ka jingkeno baka BJP kanumya khun election haki arpo artali ki constituency ladaki muslim kin palat yaka prapho percent but kin pelet jingmot tang haki constituency ki babun part ki hindu yaka niga jingkren lapin shong nongrem ha umentri rangba ka asam unmanta biswa sarma ulapen mi yaki jingken tho ki bajur hakaba ki nongyalam kalyang persha kilaken no balapen I yaki jingya pher jat penrio kaba nangjur haka jila Henry hadu menta ka BJP kampat penmi kanu ka jing penshai padba BJP to jot 80% Muslim miya ase tatto BJP candidate dibo noare gotike সেই 22টা সিট আমি বাদ দি দিছো বাকি 103টা 4টা সিটত আমি ক্যান্ডিডেট দিম কারণ এটা হিন্দু মেজরিটি আমি বাগবর জনিয়াত ক্যান্ডিডেট দি কি হ'ব West Bengal uwe UMLA ka Trinamol Congress na bagnen ula hab hadien ba ula ay ka jingkren ka bating bha na karen san padba UMLA ula tuklar persha padba ya kahe jong ka party Mamata Banerjee but penmi ya ki jing berngam bating persha ya ki nong yalam ka BJP da ka baong ba on shasyo batem ya ki haus nam arhajar apunrio kaniga jingkren kala penmi ya ki jing bitar bat ka jing berngam ka bajur hakabaki seng persha kila dawa banle da ka bating প্রেস আছে রেকর্ড করছে নন রেকর্ড বললাম কারণ আমি মারের বদলা মারে বিশ্বাসী মারকে বদলা মার আমি এখানকার বিজেপির নেতাদের বলছি আর চুরি ছিনতাই তো দূরের কথা
জ্যান্ত এই মাটিতে খবর দেবো, মাইক ধরে বলে গেলাম। আর সিপিএমই তো আজকে ড্রেস চেঞ্জ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনারা মিটিং করুন, মিছিল করুন, আমার কোনো বাধা নেই, কিন্তু বিহার ইউপি থেকে নেতা নিয়ে এসে বাংলার বুকে ষড়যন্ত্র করবেন, চক্রান্ত করবেন, আর বিহার ইউপিতে বাংলায় কথা বলার জন্য মাধ্যম হবে। যেদিন মিটিং করবেন তার পরের দিন আপনার ঘর আমি দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেবো। আমি 2021-এ দিদি আমাদের বারণ করেছিলেন বলে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। 2026-এ দিদি ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কথাও শুনবো না। 2026-এ আমরা দলের কর্মীরা আমরা আমাদের মতো চলবো। দিদির কথা আমরা 2 মাস শুনবো না। দিদি আমাদের ক্ষমা করবেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললাম, অন রেকর্ড বললাম, প্রেস আছেন, রেকর্ড করছেন, অন রেকর্ড বললাম। তার কারণ বারের একটা সীমা আছে, নোংরামির একটা সীমা আছে। চোর ছাচ্চররা বিজেপি করবে, চুল্লু ব্যবসায়ীরা বিজেপি করবে, আর চুরি ছিনতাই তো দূরের কথা, জ্যান্ত এই মাটিতে খবর দেবো, মাইক ধরে বলে গেলাম। তার কারণ এটা চলতে পারেনি। আমার এলাকার একজন পরিযায়ী শ্রমিক উড়িষ্যায় কাজ করতে যাবেন, ইউপিতে কাজ করতে যাবেন, বিহারে কাজ করতে যাবেন। Menteri Kampok Yeng ka Sarkar Pedeng U Amit Shah Ulaong Bakajing Artatin Halor ka BJP Banthau Sarkar ha Kerala Kalong ka Balla Bansnguthu Henry ki number election ki Panpao da ka Badon ki Jingpher Ulakado Bakajing yo vote jong ka BJP ha ka Jala Kalakio na ka Khatwe percent ha usnam Arhajar Khatsao Shaka ka 100% ha usnam Arhajar Khandai But hadu arpo percent ha usnam Arhajar Apusao Daka bakano baki penyat laj ya ka arpo percent bun sien kawanra ya ka jing penroi stat ya ka san himasima. स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। Hanala Sopara Jongkari Maharashtra Kajing Yakanat Kalami Hadien Balakano Bakarayan International School Kalapenyeng Ya Kilama Jongkari Bangladesh Hakajaka Hapo Kabenta Jongka School Kiseng Hindu Kila Persha Bat Kila Poi Shakate Kajaka Ringkat Bat Kipulit Hadien kata laweng no ya kilama kibor penyat kila peni ya kajing maham sya kibor penyat jongka school bat kidang examen ya kani kakam kishipai Pakistan kila pelat pajba ya kidor jong kishipai kibala sya penyap haka India Operation Sindhu katkum kitelong khubor na Pakistan palat reus pangut kishipai kila sya penyap hakate ka jingkhenra wala ka India kamsyam la Krenshai halor ki jingkhen dari Maharashtra Ushipai Pramod Jadiev
ulakan no balatep yau hadien ke jing klat no jong u da ka basop yau da ka lama India ne tricolor ketengah jong u kalabat ya ka kun jong ki kabalakha tang prakenta kala yeng ha ka jing snosi kat ba ka shnong kala ai ya ka jingero bad ai kuble ka ba khaddu da ka ba penpa ya ka jing ya teli bad ya ka jing IT balale da kishifai India. Badai gitu kibor ngila poi syakabakut tahadu bengide syambiang kublai shibon. Apex News, India, Northeast.